tubahaye ikaze ku Ihumure TV aho twibanda ku makuru y'ubukungu ndetse n'iyobokamana. Bwa mbere umutungo w'ibigo by'imari wageze kuri miliyari 15 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Imibare ya Banki Nkuru y'Igihugu y'u Rwanda yagaragaje ko hagati ya Nzeri 2024 na Nzeri 2025 umutungo wose w'urwego rw'imari wazamutse mu gipimo cya 24.3% wa miliyari 15 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda uvuye kuri miliyari 12 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. BNR isobanura ko iri zamuka ryashingiye ku kwiyongera kw'amafaranga abitswe mu mabanki no mu bigo by'imari iciriritse, kwiyongera kw'imisanzu y'ubwizigame bw'izabukuru, inyungu kw'ishoramari n'imisanzu y'ubwishingizi ikusanywa n'ibigo by'ubwishingizi. Imibare igaragaza ko umutungo wa banki muri uwo mwaka wiyongereyeho 23.3%, urwego rw'iteganyirize ruzamukaho 32.9%, ibigo bito n'ibiciriritse bizamuka kuri kigero cya 22.1%. Ibigo bishya bitanga serivisi z'imari ariko bidasabye ko umuntu yizigama bizamura umutungo wabyo ku kigero cya 48.1%, ibigo by'ubwishingizi bizamuka ku kigero cya 15.8%, naho umutungo w'ibigo bitanga serivisi zivunjisha bigera kuri 19.2%. Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu cy'u Rwanda Bernard Solaya Kuziyaremye aherutse kubwira abanyamakuru ati bwa mbere umutungo w'ibigo by'imari mu Rwanda wageze kuri miliyari 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Iri ni izamuka rya 24.3% ugereranyije na Nzeri, ni ukuvuga ukwezi kwa 9 2024. Muri uwo mwaka inguzanyo nshya zatanzwe n'amabanki ziyongereye ku gipimo cya 15.3% zigera kuri miliyari 1,000 na miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda, naho inguzanyo zose zatanzwe n'amabanki ziyongereye ku gipimo cya 22.3% zigera kuri miliyari 5,000 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda mu mpera za Nzeri 2025. Kimwe no mu mabanki, inguzanyo zose zatanzwe n'urwego rw'ibigo by'imari iciriritse zazamutse ku gipimo cya 21% zigera kuri miliyari 702 z'amafaranga y'u Rwanda. Imisanzu y'ubwishingizi ikusanywa n'ibigo by'ubwishingizi by'abikorera yiyongereye ku gipimo cya 18 igera kuri miliyari 183 ndetse na miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda mu mpera za Nzeri 2025. Inyungu ku bikorwa by'ubwishingizi zaragabanutse zigera kuri miliyari 4 ndetse na miliyoni 1,000 na miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda muri Nzeri 2025 zivuye kuri miliyari 5 ndetse na miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihembwe cya gatatu 2024. BNR Banki Nkuru y'u Rwanda isobanura ko byatewe no kwiyongera kw'ibigomba kwishyurwa ku bwishingizi bwo kwivuza bijyana n'izamuka ry'ibiciro byo kwivuza. Ibi byatumye igipimo ibyishyurwa ku bwishingizi bwo kwivuza kizamuka kigera kuri 75.1% kivuye kuri 70.1% muri Nzeri 2024. Ku rundi ruhande, inyungu kw'ishoramari mu bigo by'ubwishingizi zariyongereye ku gipimo cya 14.4% zigera kuri miliyari 22 na miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihembwe cya gatatu cya 2025 zivuye kuri miliyari 19 ndetse na miliyoni 900 mu gihembwe cya gatatu cya 2024, ahanini bitewe n'inyungu kw'ishoramari mu mpapuro mpeshamwenda za leta n'amafaranga abitswa mu mabanki. Hagati ariko umutungo w'urwego rw'iteganyirize bw'izabukuru wiyongereyeho 33% wageze kuri miliyari 200 na miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda mu mpera za Nzeri 2025. Umutungo w'ikigega cya Ejo Heza nawo wiyongereyeho 29.2% ugera kuri miliyari 484 z'amafaranga y'u Rwanda. Impamvu rero ni uko habayeho ubwiyongere bw'imisanzu n'ishoramari ryunguka mu rwego rw'iteganyirize bw'izabukuru. Imisanzu yiyongereye bitewe n'ubukangurambaga bwakozwe, aho abakora mu bikorwa bitanditse aribo bagize igice kinini cyane cy'abanyamuryango ndetse n'umutungo w'ikigega, nk'uko amakuru ashyirwa ahagaragara n'urwego rw'imari mu gihugu cy'u Rwanda akomeza kugenda abishimangira. Banki Nkuru y'u Rwanda BNR itangaza ko agaciro k'urwego rw'imari kose mu Rwanda kiyongereye ku ijanisha ry'10.81% mu gihe cy'amezi agera kuri 6 kagera kuri miliyari 14 ndetse na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Urwego rw'imari rubarizwamo amabanki, ibigo by'imari biciriritse, ibigo by'ubwishingizi, ibigo by'ubwiteganyirize n'ibindi bitanga serivisi z'imari. Raporo kuri politike y'ifaranga no kudahungabana kw'imari ya BNR igaragaza ko kugeza muri Kamena 2025 agaciro kose k'urwego rw'imari mu Rwanda kageze kuri miliyari 14
ndetse na miliyoni 281 z'amafaranga y'u Rwanda kavuye kuri miliyari 12 ndetse na miliyoni 888 kariho mu Kuboza 2024, bivuze ko kiyongereyeho miliyari 1,000 na miliyoni 393 z'amafaranga y'u Rwanda. Bonheur, Banki y'u Rwanda igaragaza ko uko kuzamuka gushingiye ku kwiyongera kw'amafaranga y'ubwizigame mu mabanki ndetse n'atangwa nk'inguzanyo. Ikindi cyagize uruhare muri iryo zamuka ni ukongera amafaranga y'ubwizigame bw'ingoboka bw'ibigo by'imari ndetse no kwiyongera kw'imisanzu ijya mu bwiteganyirize butegetswe. Kugeza muri Kamena kandi uyu mwaka mu Rwanda habarwaga amabanki n'ibigo by'imari bigera kuri 675 bivuye kuri 687 byariho muri Kamena 2024. Iryo gabanuka ryatewe ahanini no guhuza koperative Umurenge Sako zagiye zihurizwa ku rwego rw'uturere zikaba ikigo kimwe gusa ku mabanki, ho umubare ntiwahindutse. Yakomeje kuba 11, ibigo by'ubwishingizi bikomeza kuba 18 ndetse n'ibigo by'ubwiteganyirize bikomeza kuba 12. Ibindi bigo by'imari nk'avunjishirizwa amafaranga nabyo ntibyahindutse, byakomeje kuba 78 ndetse n'ikigo gitanga ubujyanama ku nguzanyo kiracyari cya kindi kimwe. Mu rwego rw'imari mu Rwanda amabanki niyo afite ingano nini cyane y'umutungo warwo, kuko umutungo wazo urenga 60% by'agaciro kose k'urwo rwego. Muri Kamena uyu mwaka amabanki yabarirwaga agaciro ka miliyari 9,000 na miliyoni 332 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana 64.4% by'urwego rw'imari mu Rwanda, avuye kuri miliyari 8 na miliyoni 702 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana na 67.53% yariho mu Kuboza umwaka ushize wa 2024. Ibigo by'ubwiteganyirize harimo ibyigenga n'ikindi cya leta y'u Rwanda muri Kamena 2025 umutungo wabyo wageze kuri miliyari 2,000 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana 16.1% by'urwego rw'imari, avuye kuri miliyari 2,000 ndetse na miliyoni 51 bingana na 15.9% byariho mu Kuboza 2024. Ni mu gihe urwego rw'ubwishingizi rwo muri Kamena 2025 rwari rugeze mu gaciro ka miliyari 1,000 na miliyoni 212 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana n'8.9% by'urwego rw'imari mu Rwanda, avuye kuri miliyari 1,000 na miliyoni 141 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana n'8.85% rwariho mu Kuboza umwaka ushize wa 2024. Ibigo by'imari iciriritse mu byo mu Rwanda muri Kamena 2025 byabarirwaga agaciro ka miliyari 996 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana 7% by'urwego rw'imari rwose, avuye kuri miliyari 883 z'amafaranga y'u Rwanda, zingana n'8.85% rwari rufite mu Kuboza umwaka ushize wa 2024. Ni mu gihe ibindi bigo n'inzego bitanga inguzanyo muri Kamena uyu mwaka byabarirwaga agaciro ka miliyari 127 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana 0.9% by'urwego rw'imari mu Rwanda, avuye kuri miliyari 112 angana na 0.77% byari bifite mu Kuboza 2024. Ibigo bivunja amafaranga muri Kamena 2025 byari bigeze mu gaciro ka miliyari 15 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana na 0.1% by'urwego rw'imari mu Rwanda, bivuye kuri miliyari 13 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana na 0.1% byari bifite mu Kuboza umwaka ushize wa 2024. Mu rwego rw'imari kandi habarizwamo ibigo bitanga serivisi zo kwishyurana amafaranga hamwe n'ikigo rukumbi gitanga ubujyanama ku nguzanyo, kandi nabyo byongerera agaciro kabyo muri ayo mezi agera kuri 6. Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi igaragaza ko urwego rw'imari rugiye gutezwa imbere kurushaho, ku buryo muri 2050 ruzaba rugize 12% by'umusaruro mbumbe w'u Rwanda. Muri 2030 urwo rwego ruzaba kandi rugize 3% by'umusaruro mbumbe w'u Rwanda, mu gihe muri 2035 ruzaba rugize 5%. Kuri ubu urwego rungana na 2% by'umusaruro mbumbe w'u Rwanda, rukaba kandi rwarahaye akazi abantu 42,000 bangana na 0.9% by'abafite akazi bose mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma duhinduye ingingo turebera hamwe kandi n'andi makuru ajyanye n'ubukungu, abwire ko ubukangurambaga bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro buzwi nka Tengamara na TVA bugamije gutanga ishimwe basaba inyemezabuguzi ya IBM bukomeje kuzana impinduka mu gukusanya imisoro, kuko bwafashije mu gukusanya miliyari 14 ndetse na miliyoni 800 y'umusoro ku nyongeragaciro kuva ku itariki ya 1 Nyakanga kugeza ku itariki 31 Ukwakira 2025. Tengamara ndetse na TVA igamije gushishikariza abaguzi kurushaho gusaba inyemezabuguzi ya IBM bakagira ishimwe ribagarukira. Mu bindi bigaragaza uburyo gahunda y'ishimwe kubatse inyemezabuguzi ya IBM ikomeje kwitabirwa, nuko abaturage bashya bagera kuri 390 biyandikishije muri Tengamara.
muri icyo gihe hasabwe inyemezabuguzi zisaga miliyoni 2,720,000 n'izindi 68 za IBM mu mezi ane, kandi hatanzwe miliyoni zigera kuri 867 z'amafaranga y'u Rwanda zishimwe zatanzwe ku baguzi bagera ku 88,833. Tengamara na TVA yaje kunganirwa n'ubundi bukangurambaga bwiswe Tenga Promo. Tenga Promo ni ubukangurambaga bwatangijwe na Rwanda Revenue Authority ku bufatanye na KT Global Software Limited na MB Tech Limited ku itariki ya 17 Kanama 2025, bwatangijwe mu rwego rwo gufasha abaguzi basaba fagitire ya IBM kubona amahirwe menshi yongera ku ishimwe ry'10% bahabwa na TVA ya fagitire ya IBM basabye. Imibare ya Rwanda Revenue Authority igaragaza ko miliyoni 150 zimaze gutangwa mu bihembo bya Tenga Promo ku bagera ku 300. Muri rusange kuva gahunda ya Tengamara ndetse na TVA yatangizwa, arenga miliyari 2 na miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda amaze gushyikirizwa abasabye inyemezabuguzi ya IBM, ahwanye n'10% bya TVA yakusanyijwe. Abamaze kungukira muri ubu bukangurambaga barimo na Helene Murekatete, tariki 20 Ugushyingo 2025 Murekatete wo mu karere ka Bugesera yashyikirijwe urufunguzo rwa Kia Sorento yatsindiye kubera gusaba fagitire za IBM kubitunga umuryango we no gukina muri Tenga Promo. Ni imodoka ifite agaciro ka miliyoni 17 z'amafaranga y'u Rwanda. Murekatete yavuze ko yamenyeye bwa mbere iyi gahunda mu itangazamakuru. Icyo gihe abaguzi bashishikarizwaga ko buri gihe uhashye ugomba gusaba fagitire za IBM bikaguhesha amanota ukoresha ukinira ibintu bitandukanye yose muri Tenga Promo. Yahise yiyandikisha akaza akanyenyeri 562 urwego maze aratsinda. Mu byishimo byinshi yagize ati, ndashimira Imana ko yabikoze, nabishyizemo imbaraga, buri uko mpashye wenda nguze umuceri bakama fagitire ya IBM, umugabo yajya kugura ilisansi nkamuha nimero agashyiraho, ati ngira amanota menshi cyane nakoresheje nyina ntsindira iyi modoka. Iyi gahunda yatangijwe muri Werurwe 2024 mu bukangurambaga bwiswe Tengamara ndetse na TVA, igamije gushishikariza abaguzi ba nyuma gusaba fagitire za IBM. Usabwa ishimwe ringana n'10% bya TVA yishyuwe kuri fagitire. Muri Nyakanga 2025 mu rwego rwo kongerera imbaraga iyi gahunda, Rwanda Revenue Authority yinjiye mu bufatanye na KT Global Software Limited na EMB Tech Limited kugira ngo rero abaguzi babone amahirwe menshi cyane yiyongera kuri rya shimwe. Kuri ubu abaguzi bashobora gutsindira ibihembo bitandukanye birimo amafaranga, moto ndetse n'imodoka. Ku baturage benshi Tengamara yabaye ikirenze kuba gahunda y'imisoro kuko yinjiye muri gahunda zabo za buri munsi. Uwitwa Fiona Kamikazi yagize ati, ubwa mbere nakundaga kwibagirwa gusaba inyemezabuguzi, ariko ubu byabaye umuco. Nzi ko iyo nsabye inyemezabuguzi ya IBM nabona ibihembo gusa, ahubwo mfasha igihugu cyanjye gutera imbere. Byabaye kimwe mu bigize imibereho yanjye. Mu rwego kurushaho gukorera mu mucyo, ishimwe kuri TVA risigaye ritangirwa kuri Enote, uburyo bw'ikoranabuhanga bworoshye kandi bwizewe bwo gucunga amafaranga. Kwinjira muri Enote umuntu akana akanyenyeri 562 urwego, kandi serivisi iboneka hose, haba kuri telefone igezweho cyangwa se telefone nto zisanzwe. Enote ifasha kwakira 10% kuri TVA n'ibihembo bya Tenga Promo, kohereza amafaranga kuri mobile money cyangwa se kuri konti za banki, kwishyura umuriro w'amazi, kugura amayinite, kandi ugakurikirana imikoreshereze ya konti yawe uko ubyifuza binyuze muri Enote. Kandi abitabira Tengamara bashobora gukoresha amafaranga yabo bayabikuje ako kanya kandi mu buryo bworoshye. Komiseri mukuru wungirije wa Rwanda Revenue Authority Dr Innocent Murasi yagaragaje ko iyi gahunda ifite uruhare rukomeye cyane mu kubaka umuco wo gusora ku bushake, kandi ko ubu bufatanye bwamaze gutanga umusaruro. Yagize ati, iyo usabye fagitire ya IBM rero nk'ubuyobozi bw'imisoro, ati tubona ko habayeho gucuruza ndetse kandi tukazakurikirana uwo musoro, ariko umucuruzi aba afite amakuru yizewe yuko ibicuruzwa bye byinjira mu bubiko bikanasohokamo cyangwa se uko acuruza serivisi ze. Ibyo rero bimufasha kwikorera igenzura niba arimo gukora neza, yunguka cyangwa se ari mu bihombo, akaba yafata icyemezo cy'impinduka akeneye gukora. Murumva ko IBM rero ifite akamaro kenshi. Umuyobozi mukuru wa MB Tech Limited Patrick Ndahiro, umwe mu bafatabikorwa b'iyi gahunda, nawe yagaragaje ibyiza yungukiye muri ubu bufatanye. Yagize ati, dutewe ishema no gukorana na Rwanda Revenue Authority na KT Global Software mu gushyiraho uburyo bw'ikoranabuhanga butuma imisoro ikusanywa neza kandi bugaha abaturage ubushobozi. Enote na Tenga Promo bigaragaza neza uko ikoranabuhanga rishobora kukoroshya serivisi za leta zigatuma rigera kuri bose. Gusaba inyemezabuguzi ya IBM bishobora gufatwa
nk'igikorwa gito ariko gifite uruhare runini cyane ku gihugu. Buri nyemezabuguzi ituma TVA ikusanywa neza igashyigikira gahunda za leta yo kwishakamo ubushobozi, igatanga ubushobozi bukoreshwa mu kubaka serivisi rusange ziteza imbere imibereho y'abaturage mu Rwanda. Ni gahunda ikomeje gufasha u Rwanda gukusanya imisoro. Muri Nyakanga 2025 Rwanda Revenue Authority yatangaje ko mwaka w'isoresha 2024-2025 yakusanyije miliyari ibihumbi 3 ndetse na miliyoni 790 z'amafaranga y'u Rwanda z'imisoro, yarenzeho 1.3% kuri miliyari 3 na miliyoni 410 z'amafaranga y'u Rwanda yateganyaga gukusanya. Reka mbashimire mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.